Ni sambula vinaka na sarsara ka wakarorongo tiko mai ena mataka ni kua. Au kinda waki kiamuni ena nona laloma na kalau. Sembera ni teki wu na nonda bewa se ena mataka ongo au sureti kenda mendua na nonda masu. Turanga na tamaiki mami pakaloma langi. Vinaka wakalevu na dhengo ni mbula. Vinaka wakalevu na nomuni bei wakalau ngatataki. Vinaka wakalevu turanga na nomuni ndau rongo masu. Ena mataka ni kua au masu laka wakambimbi na nondra mbula na marama tina ena nondra ndui mata bubale. Dhola ndre dhaba era ndui dhuruma tiko o masuta na kokoa ni alo tambo. Me dhaka ena nondra loma ni mata bubale me bukeira. Vinaka wakalevu na nomuni rongo masu tiko ena mataka ni kua chisune wakambola. Amen. Amen. Na dhangu o laitipa na vara ka mataka ni kua au mara o me wakaretaka ni ngo sengai matai ni ngauna me waka e dhorikina na paroka ramu ongo. E ndua na itaki ongo e waka tamba kindua vei kenda na marama tambu sakayani. Waka mbimbi vei kenda na marama tina e na loma ni nonda ndui mata bubale. Na paroka ramu ongo na ya dhana na dhangi bo a fresh wind of hope for women. Na usutu ni paroka ramu ongo aya meu me vei waka yalonga ngataki vei bukei ka waka mbimbi me vei labeti e na nonda mbula na marama tina. Enda na vei talnotaka e sona ndre ka laka vuruma tiko e ndona marama tina. Kana vei talnota ki talangana kene wali kena vei ngoni sala e so enda na rawa ni bukei kwa kina. Kene karua era tona vei wasei tiko na kena tambana ena kena wakareitaki ka wakapulivi e sona i sanga ni kakana mbula. Menda na rawa ni wakasangara ena loma ni nonda dui mata bubale. Kene katolo era na vei wasei tiko na kena ndau special guest speakers e na vei ulutanga e so enda na vei talanoa tiko kina. Tukuna na marama banda Mrs. Ellen G. White and a nona ibola The Adventist Home, Chapter 38, Mother's Position and Responsibilities. I quote, "Woman should fill the position which God originally designed for her as her husband's equal. Let woman realize the sacredness of her work and in the strength and fear of God take up her life mission. Let her educate her children for usefulness in this world and for a home in the better world." And the kalunga tena matakani kua ni tiko patika urano gitokani ena studio. Au kinda waki Mrs. Alice Kaisuba, liu ni Women's Ministry kena tambangwane ni Fiji Mission of the Seventh-day Adventist Church. Welcome, Mrs. Kaisuba. Thank you, Mrs. Navarro. Nakvalebo. Wakakina, Durniloto, may na tamabua Seventh-day Adventist Church, Mrs. Salo Terambuka, au kinda wakikia munita langa, ena matakani kua. Nakawalebo, Mrs. Navarro, ni sambula vinaka na wakaronga tiko mai na matakani singendendai. Au babi ni binakita kana mrosile na mronguna ni tore ni maindambe ka vei wase ena sona ndrendre raduruma tu na maramatina ka Vakabauta ena vei buke na alo tambo ni kalo ena nonra buke na maramatina ena nonra dei loma ni matabubale. Amatai ni wase na kena ulutanga Vakabauta ena ngauna ni dhaba. Se kena bosa Vakaperitania faith through the storm. Dareda manda na nona mbula o ana. O ana en dua marama, tina dua. She's a single mother. Tolu na lubena. Ya na nguna. Sapa ke vingui mai o ana na nona dhaka. Sa sianga ni so marau kwa na nona mbili. Ka kiana ikuri, ni tobi mati mbimbi en dua berto
na luvena. Sa vei kuri-kuringa mai na ndre e so tawa tiko ka dhuruma tiko na marama tina ongo. Toso tiko na nguna, sana kite lo mana na marama ongo me sa wili ka manta na posa ni kalo kame masu. Sa wakila koe ni sa tumbu dhake na nona mbula ni Vakabauta ka sa teki bu me kune wakavengu talanga kina. Kune ana kokoa e na mbula ni Vingarabi e na Beisinga e na lama ni nona matabu vale. Kaya na nguna, sa tau yabu talanga o ana me dua na nona bisinisi wakadhidiba tiko ngā mai vale online family-based business. Kasarau tiko kina mendua na non rtoi vure ni rawa ka merto mbula rawa tiko kina. Wakataki ana o iko mbeka endua na marama wakaroronga tiko mai kasar tiko mai na matakani kua o lako dhuruma tale tiko ngā na ndre wakaongo. Ona wakataronga mbeka ena buki ko bakadaba na no mbula ni Vakabauta. Ero sa tiko ngona nongo tokani me rauna beiwa sei tiko ena ngoni sala e rawa niko the Cava me bei buki kina ena nomo Vingarabi ena loma ni nomo matabu vale. Kanda to sa reida nyo ana na ngona sa dhuruma kina ndrengo kwa sa wili kana bosa ni kalo kwa sa masu talanga. E kota mai wakadaba na wakavengu e na nona mbula ni sa wili kana posta ni kalo ke na nona masu. E kota mai wakadaba. Pina kau wapini pina ka Mrs. Navarra na woko ni talno ni mbula ni ana. Wang bauta me wakau ni kai tiko e punga sar na marama e rawarongo tiko niko ar lako dhuruma talanga na kai lako dhuruma ana. Wang bauta na dona ka lewu e tarano na mbula ana kena kai kota mai beko na bula ni masu kena bulidi na bos ni kalo enda kilabina kani rongo ro vitorilinga e ro sini rau ni rau da Cava na masu se menda masu nga enda sini bulida na bos ni kalo. There's more power when we pray and read scripture. O pambuta kenda na kai wakilao ana no na bula na matai na masu e se mati kenda kena kalo. Keni karua, na bos ni kalo e waka nunumi kenda no na bos ni aleala na kalo. Kwa mbote ya ndana ka e kuni waka dingu tiko kina na tinani waningo. Au talitaka ni na wika ele waka suduma na nona sa tigu me sa wangolea na nona ngauna na mbula na bulidi ni bos ni kalo kena bola ni masu. The fact sali dua sarona business. Kwa mbota matai kota mena wakadhiru, kota me wekoe nanganga, ndondo, nuindi, rau talanga wekoe me tosoya, na me kilatiko nitiko na kalo garabatiko na matabu wani. Au na numa Mrs. Navarra, ya mandanga na kai kota mena bos ni kalo, kei na mbula ni masu, na mbula ni tana marama, na wakadhiru. Naka. Na wili kita langani bosa ni kalo, Mrs. Rumbuka, betu bereki na yalo tambo. E rau ni dhaka, sa dhaka sartik nga na yalo tambo, na nona mbula, ka siang beka nili bosa talibe indua, me wangarakina na wakasala, e na nona wili ka nga na bosa ni kalo, e betu beri na yalo tambo, na nona mbula. Ngoni sala vabam beka, tau rau ni veimbole kina beira na marama, se mani wakadaba na ndre se oso ni mbula dhuruma tiko mera sa te waka me tiki ni non rambula ena Beisinga daily habit o ya na mbula ni masu kina wili kini vosa ni kalo. Ase bera ni usulia bi kia muni Mrs. Rambuka au bea au talita kana Filipai na waseva tiki ne ono kina vitu. Tukuna bango do ka kuasara ni loma oda ia ena ka keve ngā me wakatakilai buana kalo na nomundo kere ena masu kena ndau vike ke na paka binaka. Ia na paka vengo ni kalo sa uasi bia na ka keve ngā e kilai rawa ena wakataundei taka na alomundo ke na lomamundo
na buku I Karisto Jesu. Amen. Vinaka vakalevu Mrs. Navara na tikinango kuuta tiko elevu na yasani nondambula. Ia. Santa vakavine vinaka kinani sa biuta mai na turanga na vei malani vosa so menda kunia saranga kina na vakavingu. Ia. Me vakanga sa tikuni tikungo na tikino ni sauli kau titiku Filipai wa seva tikina e ono kina vitu. Menda kakuni loma oda. Loma oda saranga ende urotale ni kau tikenda tani mai vei koya na vuni vakavingu. Bata loma oda ina sala bata tiku kina nonda via dola tanga vakate tikenda na nonda I dola dola. Ia kevaka enda na sorobaka wana turanga na nonda I dola dola. O koe talanga e sananga I thaka ya dukina. Me vakanga na lomana. Ia me vakanga anda to saranga do tiko e na matakani kua. A masu ke na wiliki ni nona bosa. Vei se mati na nona bosa sa tuku ni koea. Ia katalitingango na tikinango e na Filipai na waseva. E na masu ke na ndau kadikadi ke na vaka vina vinaka. Ia na vaka vengu ni kalo. Sa ua sivi na kakethenga I kele rao. E na vaka taunde itaka. E na e lumundou. Ke na lomamundou. E na buku I Karisto Jesu. Au Vakabauta ndona kambimbi mitiko weekend nita sasu tawati windona ndendre. Ya mende itiko na lomanda. Mende itiko. Me kue ninda. Me wakamda kaimba kamda tabe yaya. Loma lenga vakasivia me sa lai kauti kenda. Kina vei vakanana so. E sa tiko tani mai na nona na numa na turanga vei kenda. O kenda me dande tiko. Vei koea e na vei Gauna keresari. Ia. Na au tale taka ni iko sotava ni ndora marama tamba sakaya ni sotava tiko na ndrendre. O koe me vakabini vinaka tiko nga. Ndona ka kenda tau rai ni wasevera na vararonga tiko me na matakani kua. Teki buna mo torondone I moala kabola na no mo vakabini vinaka na kau vakabini vinaka taka e na beisinga. Like a Thanksgiving journal. As a tip ira na vararonga tiko me na matakani kua. Lebu nanguna ta sando sotava na ndrendre. Sanda vakasa mataka tiko nga na ndrendre nda duruma tiko. Vakadava. Mo torondone bola sindona journal. Voila na kau vakabini vinaka taka. Voana kalo. Ena singa o ya. Au via wase talanga na mateni de solne ka wase lima tikini tin kawalu. E kai tiko menda vaka vina kaina vei kakevenga. Give thanks in all circumstances. Eu saroni tukune no saba kandindina takena nungumbula. Ngo endona tikini vola tambu bimbi. E roni kota mai ko vei kona vaka vengu. Vaka ndita ki ko wana turang. Ni o koenga. E lewa tiko na katou doko. O koenga na ndau ni lewa. Ni sa ndei tiko vei koe na nunda Vakabauta. O koe sana reivi kenda tiko. Sana reivi tiko koe na kainda la kuluruma. Me ka e na kuta tala mai vei kenda na vinaka I muri. Koe au kenda menda vaka vina vinaka. Tiko nga kina vei koe na buku ni vei kakevenga. Iyo. Menda vaka vina vinaka tiko kina. Give thanks in all circumstances. For this is the will of God in Christ Jesus for you. Nandre, nakainta marutaka, bimbolei vakadava. Me vakavina kateketiko wana dauni lewa. E na kauta mai ndona vakadingu vikianda. Ya na kauta nga mai na vakadingu. Nakavali abo Mrs. Rambok. Ndotal eu vina ka Mrs. Sorry, au tale taka Mrs. Navarro na nanu mera vola tonga soba na vei singa no rababi ni venaka. But kenda na marama do raronga menda do tonga soba na ndendre. Ndendre ndala koduluma we manifest, we confess to that more than we do Thanksgiving. But it'll be a beautiful way. Wa ndo na marama tina na ndendre ya me baga bini vinaka taka na ndendre ya. Tonga soba tiko na like that. Like a Thanksgiving journal, Right. Ndo tale na kaira rani vaka rani the Cava, me taradha ke na mbula ni vei maliwai, ke na vei kilai, bata ke era Vakabauta bata sera, lebu nanguna, nda vaka I
Lau te kikianda ba te kira rasanga ni kutuma e ndona tumbu e na nondambula mera se matira with like-minded women, individuals, e so era ni mentor te kira se na ndendera so tabatiko me la vetira vake iyo. Could be a prayer partner. Iyo, rani ndona prayer partner. Iyo. Toe kukea rovi masu laki tiko Iyo. Na bakasala dhaba, rau ni toa sebe ira na marama e na matakongo e na buku ni mbula ni Vakabauta e na nguna e so tabi tiko kina na ndrendre kina nui ngawa e na loma ni matapupale. Yo Vakabauta e tiko ndua na wasani biwa kahalonga ngataki e na wakarua e na wasitulus na vulkandua na tikina e hono. Menda e alonde tiko nga ka kaukau tiko be strong and of a good courage. Ka kue weekenda na rere, fear not, nor be afraid of them, for the Lord thy God, he it is that goeth with thee. He will not fail thee, nor forsake thee. Nonda turanga indina kede na nona poseni ala ala. E singronda wakawale taka. Na poseni ala ala sa tukuna te okoea, membalitir na nona tamata, e kandina te thoko. Senga nindua e lasu. Ia o kenda ngā, e nanguna nrenre enda sotava, mendei tiko na nonda, posani ala, nonda Vakabauta, na nonda kalu. Ia. Bale tau koea, isa ka kwendu ka kuni rere, wakandei taki ko ngā, wei koea. Wei italiana nrenre dava, enda la kuluruma tiko, mendei tiko ngā wei koea na nonda Vakabauta. Ni o koea ngā, na wuni nonda, kau ke nonda wuni wakathin. Iyo bia wakambibitanga na tikina. Iyo, vinak vali. Donga na bivana numi Mrs. Navarro, kavango Barack Obama, na one of the former presidents of the United States, kavango koea, kena poswa pertania, tukono koea. Single mothers have as much to teach us about love, perseverance, and strength as anyone else on earth. Kila Vakabauta dona mbole lewu e ra ukikenda kina na woni marama uira na marama tina dondua. Baleta na ndendre ra lako dhuruma, and they've overcome that. They've become resilient. Sarau ni ra tunde i wakausibi ninda to wasingo ni ra wangolea na nondra energy and kena bulidi na wasni kalu kamera bagararabi buana kalo e na masu. Au tali kina pio na wasa bambale and nango ngante ngame umbuli na marama rabarong tiko na matani ko Mrs. Navarra. Posa bambale na wasi tolo na tikina lima kena tikina ono. Mo bararabi choba e na gunia lomo. Mo ka koni bagararabi kina no mo yalo matua. Mo bakarongo taka buana no mo sala kedenga. Ia e na bakandondonu taka na no mi lako kokoya. Na kalau nanggarava Mrs. Navarra e kalau dorongo masu. Tu bagarau me rongo di kenda. Tu bagini mbula vava nga ndala ko ruma. Nongo masu na matangani ko ni na webuke na tikina leko ya. Wakasala leko ya biar na marama rabarong tikina matangani ko. Nakvali. Kita ungandreva me kito bakayalong ganga taki kemuni na marama ni sar-sara ka bakarorong tiko mai e na matakani ko. E na raunga ni tumbu na nomu Vakabauta kia baka o bakaliuda na turango chisu ni liutaka na nomu mbula. Monda wilika kabulida na nona bosa. Monda umasu e na yalondina. Kia baka e rawa moduruma e sona i kumu lalai ni buli bola tambo. Se masu me rawa ni vangangado takikina na nomu mbula ni Vakabauta na kalo. Mai tina tiko na matai ni wase ni porokaramongo. Au talitaka, au klato sa dabuto timbeka na aisia wasang bulu kandua tikine tini. Ni kakua ni rere. Au sa tiko pata kemuni. Tana pasa ni ala kokoa ya, very powerful. O yau na nomu ni kalo. Ni kakua ni rere baka endua naka. Au na bako kua teki kemuni.
ka bukei kemuni, au na tango maiki kemuni, ka wakambulai kemuni. Amen. Nandrendre, se dhabanga o lako dhuruma tiko ena matakani kua. Vakabauta tiko ngana kalo, o koia ena senga vakandua ni leibi iko. Au na soreta tiko, nandur ni lotu, misi salo te rambuka, me dhambora en duana masu. Masu laki ira vakam bimbi na marama tina, era dhuruma tiko nandrendre ena ngauna ongo. Vinaka, sa kere menda liwasombu en duana masu. Ta sama sumanda. Kilo malangi kini tiku baturanga ni kalau lewu ku job. Dau buli tau manda. Ta mai ke mami bakalo malangi. Ke mami le beti ke munita le na mami kalau lewu. Ke me bagandindin takatale ka bindindai sena matakendindai. Turang ni kunisa tiku bat ni nga ke mami na ni mami kalau. Ina ba lewu na ngona binaka ungo. Sa bakataraki na turang me wasei ka bakasabuyan. Turang na ituku eso. Ya butakitiko ena nomuni bosa na ni mami kalau. Ena nomuni bosa ni ala turang. Di kun na senga di leivir na nomuni tamata. Na dabera la kul ruma ina bula ongo na kalau. Koni na tiko ngaba te keira. Wa bini bina tektiko wa le turang na non rambula na nomuni banda. Bambimbi ire ratina duan dua tiko. Era tiko ena ke mai maliwa. Dui banu era dui tiko kino rambula bakai tiko na kalau. Saba ka bina kataki na kalau. Na nomuni tiko keira so ersa renga vike muni kabakambauti ke muni ngani kuni na sotaba. Turanga na ndrendre era sotaba tiko ena non rambula. Bina bagalew na nonra ayalundina mera rei tiko eni vike muni na kalau. Na buni vika ke ngai binaka. Wakandei takira veke muni turanga. Ena matakani singending dai. Wakandei takana roba kambauti ke muni. Sombutiko veira na nomuni kaua bakalo. Mera wili katiko na nomuni wasa mera wakarara matakina. Mera masutiko kasema tiko yani. Ki veke muni turanga na ni mami kalo. Nyo ke muni ngai tiko veke muni na iwali ni kake nga. Mera waka andei takira taltinga turanga ena nonra vekilai ena nonra ndui mbula era ndui tiko kina mera vekilai tiko keira talinga era sandua bata keki mni turanga pindaga paga levu turanga choba na nomni sarongoda na nema masungo ke mami sa masu tiko ena edha mni turanga chisu na nema misoro kei baka mbula. Amen. Amen. Au babini banaka baka levu ve rauna nongi tokani rau vitomani tiko biau ena matakani kua Mrs. Kesuba wakakina bei Mrs. Rambuka sama idhabongo na mataini wase ni mataini episode ni programo ni dhangi bo A Fresh Wind of Hope. Kebaka oni ngandreba ni masulaki sendona nomuni loma taro ni girita mai na namba 822. Vinaka Mbula Vinaka, I'm Samantha. Today we will be making banana oatmeal pancakes. Now, to make these pancakes, I will get everything into the blender. So I've got 2 ripe bananas, the browner the better. And remember, we are not adding any sugar to these pancakes. So all the sweetness is going to come from the natural sweetness of the bananas. We want to keep this completely vegan, and for that, I'm using chia eggs. To make this, we will need 1 tablespoon chia seeds with 3 tablespoon water. Let that sit for 5 minutes until it thickens and add it right into the blender. I have 2 cups rolled oats. Then I'm adding in 2 cups of water or so good milk if you want that rich, creamy flavor. 1 tablespoon baking powder, half tablespoon grounded cinnamon, and a pinch of salt.
Let that blend until it all comes together, until you have a nice thick batter like I have here. Now, if your batter seems a little bit thin, you can just go ahead and add a few extra oats in, or if your batter is a bit thick, you can just splash in your So Good milk or water. Here I've got a non-stick pan. I've got that heating in a medium-low heat. I've put a light coating of coconut oil in the pan so nothing sticks, and in goes the pancakes. What I do when I start to see these little bubbles forming over the top, it is a good indication that it is time to flip your pancakes over. Once you have that perfect golden brown pancake, you stack them on a plate or maybe a drizzle of syrup and enjoy with a hot cup of lemongrass or herbal tea of your choice.